Navisos, Nisa, Naisus, Nais, Naisos. Drevni su nazivi Niša, najvećeg grada jugoistočne Srbije, koji je tokom duge istorije bio administrativni, vojni i trgovački centar različitih država i carstava kojima je pripadao. Ovi nazivi samo delimično uklanjaju pesak koji je pokrio mozaik povesti ovog drevnog grada. Mozaik, čije svetle i tamne boje možemo samo naslutiti. Baš u ovom gradu, hladne zimske noći 27. februara 271. godine po rođenju Spasiteljevom, u domu Cezara i Dioklecijanovog savladara Konstancija Hlora i njegove supruge Flavije Julije Helene, rodio se dečak čije će ime odjeknuti kroz sve vekove ljudskog postojanja. Njegovo ime bilo je Konstantin. Avgust Flavije Valerije Konstantin, čovek koji je razumeo da se vremena menjaju i da treba ići u susret promenama, čudesnim gospodnjim znamenjem na nebu, u gradu Mediolanu, današnje Milanu, 313. godine gospodnje objavljuje edikt kojim prekida 300-godišnju strašnu krvavu istoriju hrišćanskih progona. Odlučili smo da dozvolimo i hrišćanima i svima drugima slobodu izbora i da sleduju veri koju bi oni želeli, kao i bilo kojoj božanskoj ili nebeskoj stvari, da bi mogli i mi i svi oni koji su pod našom vlašću dobar i miran život voditi. U susret 1700-godišnjici Milanskog edikta održana je u Nišu pod svodovima Svetosavskog doma eparhije Niške od 24. do 26. februara 2011. godine konferencija pod nazivom Neprolazna vrednost i trajna aktuelnost Milanskog edikta kao prvi skup takve vrste u rodnom mestu Svetog cara Konstantina Velikog. Ova tema je okupila istaknute teologe, istoričare, predstavnike crkava i verskih zajednica, nevladinih organizacija i druge posvećene izučavanju vremena, ličnosti i uloge Konstantina Velikog, koji će širokoj javnosti približiti važnost Milanskog edikta. Ovaj skup predstavlja značajan korak napred ka obeležavanju velikog jubileja, 1700-godišnjici Milanskog edikta. Konferenciju su po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja organizovali odbor Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za pripremu obeležavanja 1700-godišnjice Milanskog edikta zajedno sa asocijacijom nevladinih organizacija Jugoistočne Evrope, CIVIS, uz podršku Austrijske fondacije Pro Oriente, Švajcarske fondacije za mir i rešavanje kriza i grada Niša. Na početku rada, učesnike, goste i novinare pozdravili su organizatori i domaćini skupa. Na prvom mestu njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej, predsjednik Saborskog odbora za proslavu velikog jubileja. Značajne institucije i značajne ličnosti učestvuju u ovoj konferenciji, čiji je značaj ne u tome što je ona prva. U Nišu je bilo i ranije konferencija na ovu temu. Biće ih i u buduće, kako u našoj crkvi, tako i drugde, na raznim nivoima, lokalnom, regionalnom, pa i međunarodnom, ali značaj ove konferencije upravo, rekao bih, u tome što je ona prva međunarodnog karaktera koja se organizuje u rodnom gradu cara Konstantina i što ona
ukazuje već svojim sazivom i sastavom i načinom organizacije i rada na opšte hrišćanski i opšte evropski karakter obeležavanja ovog jubileja. Gospodin Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije. U ime Vlade Republike Srbije želim da pozdravim ovu konferenciju i ovaj skup, da se zahvalim svim onim organizacijama koje su došle do ove dobre ideje i ovo vidim kao jedno od onih uvertira za bitnu 2013. godinu, kada ćemo svi zajedno se setiti tog izuzetno bitnog datuma za hrišćanstvo, za, naravno, Evropu i u to vreme za ceo svet i dati novi kontekst onome što se desilo pre 1700 godina. Gospodin Miloš Simonović, gradonačelnik grada Niša. Pre svega, ja očekujem da ovaj skup danas pošalje jednu poruku tolerancije i to tolerancije kao velike snage koja treba da obezbedi da se još više i još bolje poštuju različitosti među nama, ali s druge strane da se poštuje manjina, da je to prava tolerancija i da sa te strane treba da odagnamo ono što se često u našem društvu dešava, da se tolerancija proglašava slabošću. Gospodin dr. Johan Marte, predsjednik fondacije Pro Oriente. Christ's message is so strong and resistant. Hristova poruka je tako jaka da je izdržala svaki vid diskriminacije i najgore gonjenja, tako da je bila ubedljiva čak i za jednog moćnog vladara, poput imperatora Konstantina. Ubedila ga je jer tada nije postojao veliki raskol između istočne i zapadne crkve. Proslavljanje Milanskog edikta ne sme da se ograničava na sećanje na jedan datum u crkvenoj istoriji, rekao je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, prilikom prošlogodišnje posete Austriji. Gospođa Mirjana Prljević, međunarodni generalni sekretar asocijacije CIVIS. CIVIS, latinski građanin, naša asocijacija, čija je misija upravo osnaživanje pozicije građanina u društvu, je u potpunosti zadovoljna današnjim temama i učesnicima i verujemo da će naši građani, ali i građani širom Evrope, čuti naše poruke formulisane u zaključcima sa konferencije. Takođe, u ime Fondacije za mir i rešavanje kriza želela bi da napomenem da upravo u ovim zahtevnim vremenima kada obeležavamo 2 decenije postojanja fondacije, ostajemo verni i dosledni svom cilju koji kaže ne postoji put ka miru, mir je put. Potom su reči pozdrava i podrške ovom značajnom skupu uputili i ostali uvaženi gosti. U ime Ruske pravoslavne crkve i u ime mitropolita Volokolamskog Ilariona, predsjednika Sinodalnog odeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, čast mi i zadovoljstvo pozdraviti ovaj visoki skup, sve vas, i da prenesem želje njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila da ova konferencija naučno-teološka o Milanskom ediktu, čiji jubilej 1700 godišnjica nam se približava, da bude Bogom nadahnuta i uspešna. Zahvaljujem na pažnji. Preuzvišeni nadbiskup Orlando Antonini, nuncije Svete stolice u Beogradu, pročitao je poruku kardinala Kurta Koha, predsjednika Pontifikalnog saveta za unapređenje hrišćanskog jedinstva, koji je, izražavajući žaljenje što nije u mogućnosti da prisustvuje ovako značajnom skupu, naglasio da je Konstantinovim ediktom sloboda podarena hrišćanskoj veri i drugim religijama dobila perspektivu večnosti. Imenom
Božjim, imenom Boga svemilosnoga i samilosnoga, kome sam zahvalan na svemu, a posebno na ovim prilikama da se međusobno upoznajemo, da se susrećemo i da se međusobno upoznajemo. Milanski edikt samim tim činom, a i svim događajima koji su mu prethodili i svime onim što je došlo iza toga, ne izlazi iz okvira pokušaja ljudskog da pronađe spas. Pa će čovek ili bežati u spas, beg u spas, ili će pronaći spas u begu. U svakom slučaju ovo je prvo bolje i tim putem je ovaj naš Nišlija krenuo, prihvatajući Boga. U prepodnevnoj sesiji održanoj pod motom "Svako neka veruje kako mu srce hoće", prisutni su prvo čuli predavanje sa temom Konstantin Veliki i njegov biblijski dekret, doktora Kristijana Gastgebera sa Instituta za vizantijske studije Austrijske akademije nauka. Potom je usledilo izlaganje magistra Erike Juhaž sa Univerziteta Peter Pazmanje iz Mađarske, Konstantin Veliki i njegov značaj, viđen istoriografijom 7. veka. Doktor Sebastiano Pnategini, takođe iz Instituta za vizantijske studije Austrijske akademije nauka, predstavio je svoje viđenje Konstantina Velikog i obnove njegovog lika po crkvenoj istoriji Nikifora iz 14. veka. Sabrani danas ovde u drevnom današnjem Nišu. Oreol Konstantina Velikog bio je naslov predavanja protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije svetih Ćirila i Metodija. Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Darko Tanasković, izneo je svoje viđenje hrišćanstva u dijalektici slobode i prinude. Na kraju prepodnevne sesije prisutni su imali prilike da čuju izlaganje najznačajnijeg srpskog vizantologa, profesora doktora Radivoja Radića, Konstantin Veliki u srpskim srednjevekovnim izvorima. Između zasedanja, u znaku iskrenog gostoljublja kojim je Niš dočekao učesnike konferencije, prvi čovek ovog grada, gospodin Miloš Simonović, je priredio svečani ručak, kada je u znak sećanja na ovaj važan naučni skup darivao organizatore ove konferencije. Preosvećeni vladika Irineje, u ime svih učesnika, tom prilikom izrazio veliku blagodarnost gradonačelniku i svim građanima Niša, grada Svetog cara Konstantina Velikog. Popodnevni rad započeo je izlaganjem njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog, doktora Irineja. Pošto nam popodnevna sekcija počinje citatom iz Milanskog edikta, kojem Konstantin kaže da daje slobodu i hrišćanima i svima, daremus, kako on kaže, et Christianis et omnibus, liberam potestatem, slobodnu moć, odluke, sequendi religionem, quam quisque voluiset, da sleduje onu religiju koju svako želi ili hoće. Ili na drugom mestu, kao što smo čuli pre podne, kako mu srce želi. To je podsticaj meni da ukažem na značaj načela verske slobode, poštovanja pune verske slobode i slobode savesti, što obično vezujemo za moderna vremena. Najčešće većina naših savremenika, čak i
dobro obavešteni intelektualci misle da je sloboda vere i sloboda savesti dostignuće Francuske revolucije i vremena posle nje. Mi ovde vidimo da je već car Konstantin u svom vremenu proklamovao takvo načelo. U tom smislu treba korigovati naš tekući pojam koji vrlo često čujemo i kolokvijalno i čak u stručnim diskusijama. To je pojam o konstantinovskoj epohi u istoriji crkve i u istoriji evropske kulture i civilizacije, gde se pod konstantinovskom epohom najčešće po pravilu podrazumeva ideja simfonije imperije i crkve, ali više shvaćena u smislu imperijalne crkve, crkve koja je državna, imperijalna i koja na svaki način sprovodi i imperijalnu politiku, a i obrnuto, imperija ili država dajući crkvi određene povlastice, određeni specifični status u društvu, u isto vreme traži od nje usluge u smislu nekog, kažemo, ideološkog opravdanja ili ideološke podloge za zvaničnu ideologiju imperije, državno, civilizacijsku ili već kako bismo je mogli nazvati. Ta slika, dakle, nije potpuno istinita ukoliko je vezujemo za ličnost i za ime Konstantina Velikog. Kao što je istorijski poznato, hrišćanstvo je za državnu religiju proglasio tek Teodosije I krajem IV. Veka, dakle, posle Konstantina, nekoliko decenija, a Konstantin je stvorio uslove jedne simfonije i saradnje, ali koja nije značila crkvu kao državnu religiju još uvek, nego je bila koncepcija slobodnog postojanja crkve u društvu, u imperiji, ali uz jedan benevolentan, blagonaklon, dobronameran odnos i konkretnu saradnju. Najbolji primer toga je upravo sazivanje Prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji, u Maloj Aziji, 325. godine, ali i mnogi drugi događaji iz istorije crkve toga vremena. Tako, dakle, nije, po mom viđenju, ispravno, metodološki i istorijski, koncept suviše tesne saradnje koja ide do neke vrste identifikacije između imperije i crkve vezivati za ime Konstantina, nego je to proizvod jednog kasnijeg vremena i kasnijeg razvitka. U tom smislu, naravno, ma šta se podrazumevalo pod tim terminom, svakako mi smo svi svesni da danas period državne crkve ili crkvene države s obrnute strane, period neke vrste teokratskog odnosa i poretka je u Evropi i uopšte u hrišćanskom kulturnom krugu davno prevaziđen. Čak bih se usudio da kažem da je on danas verovatno neprihvatljiviji za same crkve, za nas hrišćane, nego što bi možda bio za neke od političara. Njegova eminencija, biskup Zrenjaninske biskupije, dr. Ladislav Nemet. U tekstu takozvanog Milanskog edikta, koji su potpisali tetrarsi Konstantin August i Litinije August, čitamo i sledeće reči.
doista je prikladno, poradi stabilnosti države i poradi mira u našem vremenu, da svakom pojedincu bude dozvoljeno da praktikuje religiju po vlastitom izboru. I ne predviđamo povlačenje ove uredbe zbog dužne časti svake religije. Ova odluka potvrdila je neke ranije donesene zakone koji su sada uklopljeni u jednu novu, potpuniju formulu ili formulaciju, omogućili su zajedno slobodu hrišćanima i hrišćanskoj veroispovesti. Ista ta odluka vratila je otetu imovinu hrišćanskim zajednicama i garantovala finansijsku pomoć za gradnju hramova i za podržavanje crkvenog života. Cilj mojih misli u ovaj poslepodnevni program je skrenuti pažnju na kompleksnu realnost verske slobode, koja ne zavisi samo od državnih organa i zakona, ne zavisi samo od društveno-političke sredine, nego i mnogo tome od dogmatsko-teološkog samorazumevanja, kako ja shvaćam samog sebe, hrišćanske vere i zajednice, u našem slučaju hrišćanske crkve, počevši još pre Milanskog edikta, kroz Milanski edikt, pa do današnjih dana. Naravno, što smo već čuli, prvih 1000 godina hrišćanstva to je bilo zajedno. Posle smo se razdvojili i svako je nekako drugačije stavljao akcente koji i danas vrede. Potom je usledila veoma dinamična i zanimljiva diskusija u kojoj su učestvovali preuzvišeni nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar, protojerej Stavrofor Vitalije Tarasijev, starešina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, muftija srbijanski magistar Muhamed Efendi Jusuf Spahić, protojerej Stavrofor dr. Radovan Bigović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, monsignor Andrija Kopilović i gospodin Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji. Na konferenciji su razmotreni različiti aspekti epohalnog i trajnog istorijskog i civilizacijskog značaja akta, kojim je prvi put afirmisano načelo pune verske slobode, ravnopravnosti verskih uverenja i stvaralačkog dijaloga hrišćanstva sa grčko-rimskom kulturom. Jedinstveno je zaključeno da pravilno razumevanje ideja sadržanih u Milanskom ediktu može bitno doprineti rešavanju nekih od najsloženijih problema današnjeg čoveka. Za pripadnike hrišćanskih crkava naročito nadahnuće u naporu prepoznavanja izvornog jedinstva crkve predstavlja okolnost da je Milanskim ediktom otvoren put sazivanju Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji. U tom duhu, učesnici konferencije, koji u predstojećem velikom jubileju hrišćanstva vide jedinstvenu priliku za unapređenje međuhrišćanskog i međureligijskog dijaloga, kao i dijaloga sa savremenim svetom, pozivaju da se učini sve kako bi ova velika mogućnost bila oživotvorena na najbolji način i u opštem interesu. Na kraju svog boravka u gradu Konstantina Velikog, učesnici konferencije su posetili jedinstvenu izložbu o antičkom nasleđu Niša u Galeriji Narodnog muzeja. U tom prostoru gde se materijalno sjedinjuju paganska i hrišćanska prošlost ovog podneblja, stoji jedan od najlepših i najvernijih portreta Svetog cara, čoveka koji je, videvši nedvosmisleno znamenje na nebu, otvorio novo poglavlje svetske istorije.